अहानबदा मरुइब पाउसिंग थमजरी नुमित चामग कुनिथोइनी सुरकलब कांगलुप मसेल गी लान मणिपुर अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट खामदबदगी लान हेना कंसिलकले बिष्णुपुर की मफम खरद कुकी मिलिटेंट सिंग खुद थोंगनबदा मितै खुंजा अनि सिरे कुकी मिलिटेंट अमा सिरे तरुक सोकले खुंजा अनि की हक्सांग चीफ मिनिस्टर की बंगलोद थमनब होनरले हाइबदगी पुलिस न मियोय अहुम फारगा असिबा हक्सांग सिंग नमदुना पुथोहनख्रे अगस्त 19 दा सोकिबा कुकी मिलिटेंट अहुम की मनुंगदा अनि सिरे सेरौदा कुकी मिलिटेंट सिंग नोंमै कापसिलखरे चुराचांदपुर की लोनफाई खौसाबुंग कांगबाई अमसुंग सुगनु की एरिया सिंगदा आईटीएल अपना खुदक की टोटल शटडाउन लाउथोखरे मफम मरी दे अटैक सथब लेते डीआईपीआर लेमखोंग सिंगमांग मितै की युम अनि मई थारमले साना थकनब तेंगबांग चलुब कांग्रेस की एक्स कैंडिडेट छमनादा हिंगौरे क्रिमिनल केस अनि मायोकनरबा प्रोफेसर खमखन सुवान हाउसिंगी एडवोकेट ओइबदगी विड्रॉ तौखरे खोइसाउनरबा मियामना एडवोकेट की युमदा थोमजिलखरे प्राइम मिनिस्टर द पिसिन की डिमांड सिंह थबक तो ओंथोक्त्रबदी सेप्टेम्बर 3 दगी खोंजंग चिंगचिलगनी कमिटी एनई स्टेट सिंह की मनुंगदा नागालैंड आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन तौबा अहानबी स्टेट ओइरे इमा लेबाक कनबगी लानफमदा अतताई ताबा तादबगी वाखल खनबा होंगनबरा लेप लेतना लानथेंगना खिगनी हकथेंगनबा पाउदम पुंगदोंगबम उयुंग मखोंगदगी खुंजा अमा हौजे उंगु पाउ संदोकना पिजरी नुमित चामग कुनिथोइनी सुरकलबा कांगलुप मसेल गी लान मणिपुर अमसुंग इंडिया गवर्नमेंट खामदबदगी लान हेना कंसिलकले पुरगी मफम खरदा कुकी मिलिटेंट सिंग खुद थोंगनबदा मितै खुंजा अनि सिरे कुकी मिलिटेंट अमा सिरे तरुक सोकले खुंजा अनि की हक्सांग चीफ मिनिस्टर की बंगलोद थमनब होनरकले हाइबदगी पुलिस न मियो अहुम फारगा असिबा हक्सांग सिंग नमदुन पुथोहनख्रे मणिपुर की तोंगानबे एडमिनिस्ट्रेशन फोंग न तांदुन कुकी जो फुरुप की खुलाई पाइबा चिंग की खुजोक अमना मितै सिंग द ओनसिलगा तमथिरबलान चथरकपा ngasi फाउबद नुमित चामगा कुनमाथोइनी सुरकलबसु मणिपुर अमसुंग इंडिया लेंगांग खामदबदगी मखाताना चथरकिबा मिलिटेंट सिंग असिगी अकनबलान मायोकनबदा अमुकसु खुल ngakpa खुंजा अनि सिरे खुंजा सिंग अमसुंग स्टेट फोर्स ना हंदुन खुद थोंगनबदना कुकी मिलिटेंट अमा सिरगा तरुक सोकपदगी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द पुदुन लाइकनखरे कुकी जो मिलिटेंट सिंग न था सिगी कुनमापन द पांगथोकिबा असेंबली मिफम नुमितगी लेपतना चथरकिबा अकनबलानगी ngasi humni selakpata nakal ani gi marakta thokriba khut thongnabagi thodok sing asi ngasi ayuktagi hauraduna moirang ps na konba naran sena maning kangthai khosabung thamna pokpi maning amadi phubala maning na singbada leiba mafam singa thokibani कुकी मिलिटेंट सिंगना अहान बदा मितै की खुल ngakliba sing tamna bom amsung nongmai akan mamong da kapsinduna landa rakhibani makoi gi landa asida khul ngakpa khunja singna state force ka khusamna duna makoi gi maikei degi sun nongmai amsung bom na singba kaptuna kuki jo militant singbo akan mamong da takthokna honaki मफम सिंग असि द थोखिबा थौदोक सिंगदा लेखिद्रबा खुंजा अनि की मनुंगदा अमना मोइरांग थेम रोपेन सहिना निफुमरी अपोकपा एम कमांडर कौई लमलाई पीएस की मनुंग चनबा योरबुंगदगिनी महाक्ति नोंगि मरुन पानबदगी थौदोक थोखमदा लाइकनबा नंगदना लेखिदबनी अतोपा खुंजा अदुगी ममिंगना थमना पोकपी मखा लेkai वार्ड नंबर 5 तगी पेबम देबेन सहिना यांखै मंगा अपोकपा पी अचौब कौई अमरोमदा अकन ममोंगदा खुद थोंगखिबा दुदा लेखिद्रबा कुकी जो मिलटेन अदुगी ममिंगना पाउकम किपगेन सहिना यांखै अपोकपा लेखिद्रबा थोंखो हेन किपगेन कौई चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा बाइटे खुलदगिनी अदुगा सोकपदगी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द पुखलखिबा कुकी मिलिटेंट तरुक की मनुंगदगी ममिंग मथा खंगदोकलबा सिंगना खमथांग सहिन कुंथा तरेट अपोकपा खोखोजै मोलहोन विलेज लुनखो हाउ सहिन यांखै हुमदोय अपोकपा लेखिद्रबा पाउखम तुइंगम जाम खुलदगिनी थांगलिन सांग सहिन कुंथा मंगा अपोकपा लेखिद्रबा लुनखो लेट मुलमोन विलेज अमसुंग गौमिलियन कुम सहिन तारानिपान अपोकपा पाउमिलियन लाल नाकलोम खुलनी अयुक्तगी हौरदुना नाकल अनि की मरकता खुद थोंगनरखिबगी मनुंग चन्ना मितै खुंजा अनि दी नुमि युंग मतुंगदा तोंगान तोंगान मफमसिंगदा नोंमै मरु अमसुंग बॉम मचेना पांदुना लेखिदबनी थौदोसी थोखरब मतुंग लेखिद्रब खुंजा अनि की हक्सांग रिम्स की मोक्तमना पुखलखरबसु खोइसाउनरबा मियाम थोमजिलकपदगी मोक असिदा थमदनबा सिंगजमै थोंग वांगमदा लेबा वेटिंग सेट ता सीद्रिबा फावबा चरा हेनबगी खोंजंग चंगसिलखिबा मफम अदु ताना मियामना पुरखी अमसुंग लेखिद्रब अनि की मफमदा टेंगथा नावोइना दुना इकाई खुमनबु उठखी थौंग सिदगी खोइसाउनरबा मियाम की मसिंग तपना तपना हेंगलकपगा लोयना हक्सांग अनि असि अमुक हन्ना मोक्ता पुदुना थंबगी महुत्ता चीफ मिनिस्टर की बंगलोदा थमजिनबा थौरांग तौरे हाइबदगी पुलिस न टियर गैस सेल सिंग कापतुना मियाम अदुबु तनखाइनबा होनकी सैरक्तुदा हक्सांग अनि दु मफम अदुदगी सिंगजमै खेथ्री लेकाइदगी मोनखांग लंबी तारकलगा खोंगमन जोन 4 फाउदुना लाकलगा उसे कोनगी मफम अमदा थमकी लोइनाना लमलाई रोमदगी यावना माइकई क्यादगी मैरा पाइबी सिंग थोमजिनबा होरकपदगी पुलिसना लेखिद्रबा रोपेनगी युम लैरिबा योरबुंगदगी मियोय अहुम फागलगा लेखिद्रबा अनि गी हक्सांग नमदुना सिना हन्नबा थबक पाइखलकपदगी उचे कोन चोंगा बोनगी मफम अमदगी पुलिसना अमु हन्ना खुंजा अनि गी हक्सांग लौसिलगा रिम्स मोक्ता थमकी हाइरी पनबा याबदि ngasi ayuktagi nungthil phawwa nakal ani gi marakta akan mamongda khut thokna khiba
bagi matangda paulong na basangsin khiba paumi singi marakta yaukhiba elite tv gi johnson kauba paumi amana coverage tawringai da sik regiment sing deploy tawri mafam adom dagi kabla khiba nongmai maru amana mahaki camera da panduna akaya toy thoki adumaku mahak masadi sohudre hairi atop paumana agas kuntha da sokiba kugi milten ahumgi manungda ani sire Moirang PS ki manung chanba naran chena gi maning thangba saruk tagi hauраklaga thangnawa mafam khara da su sandoraktuna ngarang mitei khulnga gi khunja singa masung state force ki apunba khutpu ga khut thokna bada soktuna Churachandpur district hospital da puduna laikan rakhiba kuki zo milten ahum gi manung dagi ani kan mangamdana laikhidre hairi laikhidraba singdi Churachandpur gi timuipha khuldagi LS mangboi lungdim chahina nipuni thoi apokpa ngamkholun lungdim amasung naisial vengdagi hemkholun guite sahina kuntha taruk apokpa khopthang guite ni hari makoi ani ga punna sokiba milten adugi mamingna lenmin thang sahina kuntaret apokpa Samuel kawi kangbai dagi ni mahakti makha tana laikanari laikhidraba milten ani gi manungda pibam luna sokiba amadi aijol phawrga guwati da puba haurakpagi lambi da laikhidabani makoi ahumak bom machena pandana sokpa ngaktani hairi atop pauna Churachandpur gi Lonphai Khausabung Kangbai amasung Sugnugi area singda ITLM na khudaktagi total shutdown lauthokre me ahum dagi Manipur gi apun bangam khai gi saruk tagi machet ama phaklaga separate administration pigadabani haiduna talakli ba kuki job furup na konsinba chingi kangluk macha macha singna khulai paiduna mitei do onselga chatharakli ba tamthireba lan asigi mathau sangliba Churachandpur da base tawba indigenous tribal leaders forum ITLF ki maikei dagi Churachandpur gi manung chanba Lonphai Khausabung Kangbai amasung Sugnugi area singda landa chatharakle hairaduna mafam sing asida khudaktagi emergency shutdown lauthokle hairi wafam si ITLF ki media and publicity ginja wall zone ngasi thorak pa cherol amada phongdoropani adu moinamak emergency shutdown asidagi medical police water electricity amasung press ki di komthokani hairi top pawmana mafam mari de attack sa thabalaite DIPR Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na Churachandpur na konsinba Lonphai Khausabung Kangbai amasung Sugnugi area singda attack sa tharakle hairaduna mafam singa sida khudaktagi emergency shutdown lauthokle hairaklagasu serol asigi matangda DIPR dagi ngasi thorakhiba serol amanadi ITLF na emergency shutdown lauthorliba Lonphai Khausabung Kangbai amasung Sugnuda makhal amatagi attack sa thabalaite haina sengdorakli topa pawmana leimakhong singmangda mitei gi yum ani mai tharamle Kangluk masel gi akan balan chatharakpadagi nakal ani gi miyoi singna changbang amadana leirakhiba leimakhong chingmangda yumbu mitei sing lanjena khibadagi miyoi amata leitraba yum ani ngasi numidang pung 8 makhairom tarakpada kuki milten singna narol da sangsilaklaga mai tharam le hairi mai tharam khiba yum sing asigi yumbu singi mamingna ngangbam Arun Kumar amasung Sagol Sem Joy Kumar kawi hairi topa pawmana sana thangna batengbang bachatluba Congress ki ex candidate samna de hingore Thasigi kunmapandagi naran sena maningdagi horaklaga ngasi phawda khul asi yauna phubala amasung thamna phokpina singbagi mafam kharadasu ngasi numit humni surakpa OINA makhatana kuki jo milten singa khulngak libu khunja sing amasung state force ki marakta khut thonarakpada khunja singi sana thakna polam sing tengbang na changsiluba haukiba election da Lamlai assembly constituency da congress mirep oikiba miyoi ama siningsite hingore hari mahak amasung mahak loinaba miyoi singna thamna phokpi gi Kasturba Gandhi Bal Vidyalaya gi manungda leiringai asinung tilpung ahumba minit tara mangarom tarakpada kuki milten singna bom kya kapsilakpaga loinana nongmai kapsilakibani bom kapsin ba horakpadagi saphagada mafamda chenthorkpada kaplakpa nongmai maru amana mahakna litliba bullet proof jacket ta palaga haidorokhiba maruna mahak loina khiba moirang them ropen da panduna leikidabani hairi nongmai maruna bullet proof jacket ta panbadagi samna da hingoraba ex candidate adugi maming achoibam deben sehina nipumdoi apokpa leikidraba erawango kawi lamlai mayai lekai digini mahak sokudrabasu bom mayam kapsilakpadagi pokhairakpagi manil amasung nongmai maruna khetkibadagi masa sonthaраktuna ahanbada moirang PSC da laikanaraba matung ambulance ta pukhalaktuna Rajmedi city da layengki topu pawna Prime Minister da pisinkiba demand sing thabak ta onthoroktrabadi September 3 dagi khongjang changsilagani committee Hanasu thasigi mapanda Manipur da hojik wariba phibam asigi matangda marik chumna phongdokladuna warol tara yawba memorandum ama governor gi khuthangda pisinkraba matungda ngarang su amu hanna memorandum adumak reminder oina governor gi khuthangda prime minister da yohonnaba gi damakta amu hanna pisilaba phawda thabakta onthoroktrabadi committee on mass protest against Assam Rifles na sinduna mathang thagi mari dagi convention on operative tactics of Assam Rifles to silence the people haiba banner gi makhada akan ba khongjang changchilagani haina committee asna phongdokre ngasi uripok khoisnam lekai community hall da pangthokiba pawgi mifamda committee sigi member Jennifer Khaidem na hai
ngarang governor da pisin khiba memorandum adu hana tha sigi mapan da pisin khiba point tara yawba memorandum adu ga chap manai memorandum adu da pankhiba han ba masung ani suba point ki matang da di thabak paikhat pirakle adubu yamna maru oiba point ni pan di thabak oina paikhalaktri masigi mathakta maheso thongnau jamda Assam Rifles na legal notice pirakliba si withdraw tawgadabani haiba wafam hapsinduna reminder oina ngarang pisin khibani loina na Manipur dagi Assam Rifles lokto u haiba demand shu hapsilakpani haiki ngarang amu hana pisin khiba memorandum da phongdokliba wafam sing athu matam da thabak to on thoraktrawadi mathang thagi mari dagi shuksoi shoi dana khongjang changchilagani Manipur dagi Assam Rifles lokthok thaba yaroi makoina kuki militant singa michang oina duna satharakpana mitai sing halibani Manipur gi ching amasung tamda karigi manaba lo chana handribano kuki singna office ka hadraga tolop lowa yaroi no work no pay oigadamani haiki Mifam asida sharu yakiba topa member Sarmila Nauksekpamna Imphal da lenga ki thabak toribo kuki singda thabak karakta na tolo piba yaroi haibasi mamang da pisin kiba memorandum da supan khrabani torbung gi phibam kai handana thambaga loina na mongpham oihanbe yaroi haibadu di tawhan khidre adubu torbung da buffer zone oiba yaroi amasung buffer zone haribo haising asi lokthokadawani Manipur dagi Assam Rifles lokthau haibagi demand su ngasi phawda thabak to onthokri maramasina wal horiba demand ni pan asi thabak to onthoroktrabadi mathang thagi mari dagi khongjang chengchilagani haiki atop paumna criminal case ani mayok narba professor kamkhan chuan housing gi advocate oibadagi withdraw tawkhre khoisau narba miyamna advocate ki yumda thomjilakre Manipur da thokliba kanglup masel gi lal gi matangda Hyderabad University gi Political Science Department gi professor kamkhan chuan housing na diware da pi khiba interview amada mitei phurup sokhan bawafam sing yawkhibagi mahaki mathakta manihar kauba petitioner amana file tawrokpa criminal case ani gi mayokta professor asina High Court of Manipur da criminal petition ama file tawrokpada mahaki maikei da lepna na bathorang tawrmani haiba council mari court ta haijaduna withdraw tawkhre adumoinamak professor asigi maike da council oina na bathorang tawrami haibadagi khoisaunarba miyamna ngasi numidang singa makhada leiba advocate asigi yum tamna thomjilakpada police na matam chana control tawkhre hairi panbiabadi professor asina phongdokhiba aranwo afam gi mayokta petitioner asina wakalakpadagi chief judicial magistrate Imphal East ki court na mahaki mathakta criminal C case number 8 of 2023 lokhatuna mahak masama case asigi mari leinana court ta lakna bakhangan khiba laikhibani petitioner asina case asi file torokpada natana Porompat PS ta su wakalakpadagi police na FIR case number 910 of 7 2023 register tawun lokhatkibani professor asina criminal case sing asi mayok narakpadagi Supreme Court ta wakalaki Apex Court na mahaki wakat atu khanakide adu moinamak mangonda High Court of Manipur da sanana ba pautak pirakpaga loina na numit 15 gi protection pikibani Apex Court na pirakpa direction gi matungina mahang na State of Manipur amasung atopa ahung gi mathakta criminal petition ama High Court ta file tawrkhibani case asi ngasi court na lokhalakpada mahaki maikai da council S Sitaranjana lepkhibani adu moinama council asi yauna mahaki chamber colleague singa punna makhoi mari na case asi mahakna lepada lanai gi oiba khudongcha da basing leire hairaduna case asi dagi makhoi bu withdraw tawnaba court ta haijakhibani loina na professor asigi maikai dagi senior counsel Anand Glover na case asi hayeng su amohna list tawbibaga loina na withdraw tawkhraba council singi mahutta anoba thorang pikhatnaba court ta haijakhi senior counsel gi wafam taraba matungda justice A Guneswar na case asi hayeng amohna list tawnanaba direction piki atopu pawmana any state singi manungda Nagaland na Aadhaar link birth registration tawba hanbi state oire ngasi sehi manga phawbugi manungda leiba angang singi Aadhaar enrollment da yumpham oiduna birth registration tawbugi thabak pangthokhibaga loinana awang nongpoki apunbe state nipan gi manungda Nagaland na hariba thabak si pangthokpa hanbi state oire Nagaland angang singi Aadhaar link birth registration tawba hanbi state oirapada Unique Identification Authority of India samna UIDAI haina khangnariba sigi director Colonel Abhishek Kaushikna Nagaland lengakpu thagatpa phongdokhre Panbayabadi UIDAI gi Guwahati da leiba regional office na thabak si mai pakna pangtho hanabagi damak Nagaland lenga ki Aadhaar ga mari lenaba thabak thoram singi nodal department amasu oiriba state asigi commissioner ga khusamnana Myanmar ga ngamkhai tainari state asida mathau taba thabak sing paikhat minarakibani matam khargi mamangdagi horaduna union lengak nasu leibak sita pokpa amasung sibagi registration tawbugi thabak sing Aadhaar gi khuthangda pangthoknaba Registrar General of India da aya pikhrabani registration asida Aadhaar bu tangai phadana changba document ama oidrabasu registration sing asi pangthokpada Aadhaar da yumpham oiduna sinanaba Ministry of Electronic and Information Technology na notification ama June 28 2023 da thokhibani atopu pawmana imalaiba kanbagi lanphamda atatai taba tadabagi wakhal khanba hongnabra lepa leitana lanthengna khigani hakhengnaba pawdam pungdongbam uyung makhongdagi khunja ama lengakna karigumba amata mateng pangtrabasu mitei aikhoigi leibak mitei singna ngakani
ngasi phawbda laingak asina maramdam ngaksanabagi lanphamda thawai thakraba amadi asopan nanglaba singisu singthaningai oiba thabak amata pangthok piraktri iramdam ima leibak Manipur ngaknabagi lanphamda asopan yauduna atatai tarabasu ninghanaba leitana lantheng maramdi ima leibak ngaknaba honabada atatai taba tadabagi wafam lakningai leite तबुतबु लानफम असिदा लेंगाकना मियामगी मतेंग पांगसिनबिरबदी चावना माइ पाकनी हाइना जुन 12 गी खामे लोकी लानफम हौरकपदा ओइथंगबा पुकचेपता नोंगै मरुना पांदुना फावदोखिबदगी हौजिकसु लाइकनदुना लेरिबा इम्फाल ईस्ट की लमलाई एसी की मनुंगसना लेबा पुंगदोंगबम उयुंग मखोंगदगी थांगजम बिमोल सहिना निफुनिपान हारिबा मिसकसिना फोंदोरकली सोक्तुना लायंगलिबा थांगजम बिमोल लेखिद्रबा लमदम असिगी सकनारेबा क्लैरिनेट खोंगबा थांगजम सनाहल अमदी थांगजम ओंगी मेमसागी मचानुपानी जुन 12 की खामेलो की लानफम होरकपदा नुमित अदुमकी सौराकना नुमिदांग वायरमगी पुंग मंगा मखाइदगिना तरुक लोम तारकपा अदवाइदा कुकी टेररिस्ट सिंगना अतत खम लेतना नोंगै कापसिलकपदगी लांगफन मदुदा थेंगनखिबा मिटै मचा अमसु नोंगै मरुना मखोंगदा पानबदगी महाकपु कन्नबा होनखि अदुबु माइकै मरीदगी कुकी टेररिस्ट सिंगा लेपा लेतना नोंगै कापसिलखिबदु ngaiहak नोंगै कापथरकपा तपथबा ngairaga नोंगै मरुना पालबा मिटै मचा अदुबु कन्नबा हाइदुना महाकी मनाकता चंगसिनदुना नोंगै मरुना पानबदगी ई लेपतना थोललिबा अदुबु थिंगनबा हाइदुना मसाना लिटपा फुरि अदु सेगाइदना पुनसिलगा ई खंगनबा होनखि तालक अदुदा कुकी सिंगना अमुहना नोंगै कापसिलकपदगी महाकी ओइ थंगबा पुकचेपता पांदुना नोंगै मरु अदु फावदोक्तुना चटखिबनी अदुबु तंजा अदुदा नोंगै मरु अदु हक्चांगी करम मफमदा पानखिबनो हाइबा फावबा खंगबा ngamkhide मसागी खुदना पाइरुबदा हक्चांगी मफम खुदिंगदा ई ngakta तैरकपना हक्चांगी मफम सिनबा थुंगना नोंगै मरुना पालबरा हाइबा फावबा खनखि अदुबु ngaiहak लेरगा नोंगै मरु अदु हक्चांगी ओइ थंगबा पुकचेपता पालगा फावदोक्तुना चटखिबनी हाइबा खंगलप ngamखि ई का हेना चटखिबना ओइ थंगबा खोंगसु तपना तपना सिथरकपा हौरखि हाइखि लानफम अदुदा थेंगनखिबा मखोंगदा नोंगै मरुना पालबा मियोय अदुगा पुन्ना नोंगै कापतुना तंपाक लम फावबा कुमथनबा होनदुना लाखि मतमदुदा एम्बुलेंस सु संगलकपा यादबगा लोइनना का हेना ई चटमनखिबना थवाई मांगलगदरा हाइबा फावबा खनखि अदुबु ngaiहak लेरगा एम्बुलेंस लाक्तुना जेनिम्सताना पुखतपिरखिबनी जेनिम्स लायंग लबा मतुंगदा पुंखरगी मतुंगदा अमु राजमेडी सिटी दा रिफर तौरक्तुना मखाताना लायंखि राजमेडी सिटी दा नुमित क्यानी लायंग लबा मतुंगदा करिसु तौररोय हाइदुना हिदा अमा फावबा पीदना मोलोम अमा पिरकलगा थादोरखि राजमेडी सिटी की डॉक्टर सिंगना करिसु तौररोय हारकलबसु हक्चांगी फिबम असुम सोक्चिलकपदगी युंगी मानसांग काइथोलगा दिल्ली दा लायंग बसतखि मदुदा मियोय खरनसु यामलबसु यामद्रबसु मतेंग खरदी पिबिरखि अदुबु लैंगाकी मफमदगिदी ngasi फावबा मतेंग अमता फंगबा लैत्रि मसिदा करिमता वारौबु लैते मरमदी इमा लैबा ngakpa हाइबसी मणिपुरी मिटै मचा अमा ओइना अखोइगी लौदबा याद्रबा थौदांग अमनी इमा लैबा ngakpadabु अतदाई ताबा तादबा थिगदरा हाइनसु महांगना फोंदोरखि लोइनना राजमेडी सिटी हॉस्पिटल दसु वारौबु लैते मखोइसु यामना वाना होनजबनी हाइबा खंगी राजमेडी सिटी दा लानफम असिदा सोक्लबा मसिंग यामलबा मियोय क्या लेपा लैतना लायंगबना मरम ओइरगा मखोइदसु सोइदना अवाबा क्या मायोगनरमगनी अदुबु लेमना लायंगी हाइदुनसु खरम मुन्ना अना लायंगदबगी थौंगदी तौहनिंगदे लोइनना राजमेडी सिटी हॉस्पिटल दगी डिस्चार्ज तौरबा नुमितसु लुपा 50 पिरमद्रबदी चटपा यारोय हाइना मरै येतनखि अदुबु काइना थंगदा अंगम्बा सेल खरा पिरमलगा युमदा हलखि युमदा हलकलबा मतुंगदा राजमेडी सिटी दा कयारक हन्ना चेकअप की दमकता सुसतखि मदुदसु अदुमक चेकअप तौबगी सेनफम चपचाना लौई अदुमोइनमक राजमेडी सिटी ना हंदकी लानफम सिदा लौरिबा थौदांग अदुबुदी थागतबा ngamde करिगुंबा दिल्ली दा लायंगबा चलमद्रबदी सिबा याबगी फिबमदा लेरमबसु याय मरमदी नोंगै मरुना पालगा फावदोखिबा मदुदा किडनी गी सरुक खरदा सोक्लंबा अमदी तोंगान तोंगानबा पुककी सरुक खरदसु नोंगै मरुना पांदुना फावदोखिबदगी करिनो मसक खंगदबा अमुबा पसक क्या मा यावरमबा थेंगनखि मदुना मरम ओइरगा इन्फेक्शन थोलक्तुना हक्चांगदा यामा नुंगाइतबा क्या ओइरखि दिल्ली दा लायंगबा चलुबदा मफम मदुगी डॉक्टर सिंगसु मतौ करमना सिगुम फिबमदा थारलिबनो हाइबन सिंगबो वाफम क्या फोंदोरखि हौखिबना हौख्रबसु मखा ताना लायंगलबा मतुंगदा हक्चांगी फिबम हेक फरकपदा इमा लैबाक इरमदा मणिपुर गी अंगम थबक तौखिगनी कुकी सिंगा लाक्सबसी मिटै मचा मोइना यामा नुंगाइते मिटै मियामना फावरिबो अवाबा नुंगाइतबा अमदी थमोइद साकलिबा मैसाकसी लेंगाकसिददी फावदबरा खंगदे कुकी सिंगना हंदक लंदारक्तुना मिटै सिंग हाटपा तुप्पा युमै थारकपा अमदी ओट नैबगी थबक असि मणिपुर गी पुवारीदा अमुबा मयekna ईदुना लेहौरगनी लोइना मिटै सिंगना मखोइबु कैदंगैदा ngakpiba हाइबदुदी ओइथोक्लरो हैनसु मांगना मखा ताना पाउसे एसिदा फोंदोरखि अरोइबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो भी यंग भी पुनमु खुरुमजरी।